whaatalo whātu telefolo Radio Samoa le nei fo I tae au, alo mai o talo le nei fo I aso lulu. O loo wha mau popo e fo mai mai lātou o loo ngā lulu e le soifua maloloina. Wha amatalanga e sanga so e nai lea a fia o tangata e umio na mawel COVID, po le long COVID I to tonu o New Zealand. O so e ngane o le atu ufata siai le rehabilitation framework, ma ele ngata o le a whau mai so e ngai whai I to tonu o le atu nuu, ai wha apea atu nuu I whafo. O le long COVID I whaatusa tusanga ia Peritania, o le toʻatasi mai le toʻalima e mawal COVID, e o atu I le 5 vaiaso e mawai pea I nisi o aunga. A o nisi o kulupu na sueina, o le toʻatasi mai le toʻasefulu, e o atu I le sefulu lua vaiaso, o loo whaalongo ina lava. I le taimi nei ele o iei se vaila au e tonga fitia I le wha umi o na a fio le tangata I le COVID po o le long COVID, ma ia I lātou o loo mawai, wa wha ailoa e ui lava ina sau le wha ai unga wa negative, ai wha alongo ina pele tino ngangase, tau puni le manava, tale umi, ngalo mea I le mawhauwhau, le manongi se ai, ti ngaso o ngale tino, ma le la vai le telo taimi. Tu sa malevalu afe kiwis o lewa wala au lia ilia so enga, ma alo iele nau ta inga ia mawhai o na iai ma leo o a inga na a fiele wha amai e au fiei a inga Maori, ma a inga Pasifika. Ua wha amawai Simon Bridges mai polo kiki ma e alo ia I se taimi ele o toi mamau. Simon Bridges o lo avea nei o le so upo tupele national, ma o le asona nafi na whaeloa mai ai o le atu inatu lana wha amawai ngā loa ia I vaiaso a sau. O fuafuanga mamau a Bridges e le ngata o lona ainga, pisi nisi, ai whaapele ono ngā lue I ofisa whaasalalau, mana ia whaeloa na nafi ua o ilona taimi e aluai. Se fulu whātau sango iei Bridges I totonu o whainga upufai o se sui o le tūmalo tauranga. Mana ia taita ia fo I le vaenga wha upufai ale national ma ia Februari le lua afe se fulu valu. Se ia o mai ia me o le lua afe lua se fulu. Ma ua wha malo I le taita I le National Christopher Luxon I lona sau ma o se wo o le amisia. O le whaatau wha mai o Bridges o lona winga o le a fo I tauranga I whaialana palota lai titi po o le by-election. Wa sui le whaamtalai no le umo na whai o tui e lua, ma le umo na whai o lo tui o le booster. O lea e le toi tā ua le umo tui e lua o le fully vaccinated, a o le whai o le booster o lona winga wa up to date. O suinga neo whaamtalanga na whaamani no mai le whaatono le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield, ma ia toi whaamamafa le tā ua o le mautinoa wa whai a umatui po le vaxxed to max. E o mai le aso na nafi, tu sa maleiva se lau 5 wafe tangata ni usila wanga va ai ele I whai atu I le booster. Ai tangata wa uma boosters o le fitus fululua tesi ma le valu pasene o tangata nga va ai ni usila, o lea ua mai a whai o lona winga, wa ilunga atu le lua tesi ma le 5 miliona tangata. Ua toe wha manato ele wha atonu le mo o mi o le whai o le booster ia mauti no aia pui a mai le Omicron, a o toe sa wailale wha manatu, masalo le toʻatele ua tele le manaʻo peitaʻi ua lē mafai ona o lea ua faatonuina e tatau ona faatali mo le ono masina talu ona e maual koviti faatoʻā mafai ona e aga ia faia loutui. Toʻalua tinana faaʻolima e gaoia mea totino e Havelock North I le auauli o le asogafua. Mai le ofisa o leoleo latalata I le itulaefā I le afiafi o le asogafua na faatū ai le taʻavale a lē na faaʻolima le taʻavale na o atu ai tinā toʻalua I Tainui Drive. Tala le Herald, no so I fafo le ali ima wha o lima I tina, muli ai ngā o ia la ua tupe ma ato. To atase tina na awina atu I le whale mai, ma olo o wha awau so e ngā leo I le nei mata upu. Ma tala muli, tusa ma le wha afe tangata Ukraine o lo iai o lātou a inga I nei, o le a mawhai na sulu wha mai I New Zealand. O le wha unga leo wha ilo mai le malo I lalo le Special Ukraine Policy na tatala na nafi, mo le tasi tausanga. O le anga va ai tangata o a inga I visa whai ngā lue ngā lua tausanga, ma o le a mawhai e tangata Ukraine wa avea nei ma siti seni pe nofo mau I New Zealand. O na lango ina pe sponsor tangata o a inga o lo I Ukraine. O se ava nofo o le a mawhai o na sauwha ngai ma whanau e a o onga I nei. O se visa whaapitoa tele lea ua whaatanga ina I New Zealand I lalo lana lango whaavau malo e tu sa masaunoanga le minister o whemalanga inga Chris Whaafoi. E se mai I visa mo whai ngā malanga mai le minister le va I whafua New Zealand na ia mahuta o le ua toi wha au popo le isi 4 miliona fesoa soani mo Ukraine ma ua 1 miliona whaatasi e nei ma le isi 2 miliona lea na ave mua.
O ni fesoasoani wa Sawai a o whaatupula ia pea tangata Ukraine o ese whaamalosi ona o so whainga Lucia. O tala nao le tae au, manuia le nei aso.